ključni problem postizborne političke scene u Srbiji? Kako da se napravi jedna funkcionalna vlada? Prljavština. Ko čini proevropske snage u Srbiji? Od LDP-a preko DS, manjinskih stranaka pa do SPS-a. Svi oni koji odgovaraju trenutnim interesima američke spoljne politike. Kako objašnjavate pad podrške radikalima? Time što je na političku scenu izneta jedna nerealna ponuda da zbog jedne traume, a to je Kosovo, sami sebi nanesemo još jednu traumu, a to je da odustanemo od evropskog puta. Mislim, jedan zamor biračkog tela zbog serije pirovih pobjeda. Kako vi vidite nacionalno pomirenje? Znači, okrenuti se budućnosti, a ne gledati stalno u prošlost. Kao poželjnu, ali verovatno zakasnelu i verovatno nemoguću misiju. Šta spaja DS i SPS? Jedan realizam, znači da je put ka evropskim integracijama u Srbiju najbolji put ovog časa. Pošteno govoreći ništa, sem duge tradicije uzajamne mržnje i nepodnošenja njihovih birača. A šta ih razdvaja? Pa njihova prošlost. Uglavnom sve, sem jednog specifično shvaćenog pragmatizma. Opišite jednim pridevom Ivicu Dačića. Realista sa puterom na glavi. Inteligentan, a uskoro ćemo vidjeti i koliko. Dragana Markovića Palmu. Fleksibilni realista. Evropljanin. Jovana Krkobabića. Penzioner koji se dosadno bori za interese penzionera. Perspektivan. Čega DS treba da se odrekne radi vlade sa SPS-om? Nekih ekstremnih kritičara iz njihovih redova. Jednog dela svoje petooktobarske retorike. A čega SPS treba da se odrekne radi vlade sa DS-om? Mogli bi malo kritički da se osvrnu na svoju prošlost. Prošlosti programa i većeg dela birača. Koje će stranke po vašoj proceni činiti buduću vladu? SPS, da će to biti DS, naravno. Ne znam da li će LDP da uđe, moguće čak i to. One koje prve sakupe ili kupe 126 poslanika. Koga vidite kao budućeg premijera? Pa ja mislim da je gospodin Pajtić u Vojvodini, iz Vojvodine. Ili Vojislava Koštunicu, ili Bojana Pajtića, ili nekoga koga odabere Boris Tadić. Da li će koalicija radikala, DSS-a i socijalista preuzeti vlast u Beogradu? Moguće, ali malo verovatno ako se dogovore na republičkom nivou da SPS ide sa Demokratskom strankom. Verovatno hoće, ali u Srbiji nikada ništa nije sigurno. Kako komentarišete oslobađanje Marka Miloševića od optužbi za prebijanje otporaša? Sramota za srpsko pravosuđe. Cena koju je neko spreman da plati da bi bio u vlasti. Kako komentarišete izjavu predsjednika Tadića da i DS i SPS nose svoj bol zbog gubitka predsjednika stranke? Ono je istorijski tačno. Šta reći, sem da je predsjednik duševan čovjek. Kako komentarišete hapšenje Stojana Župljanina u ovom političkom trenutku? Tu se može svašta nagađati. Pokušaj da se obavi jedan posao i skine deo tereta sa leđa buduće vlade. Da li će buduća vlada uhapsiti Ratka Mladića? Ako u Srbiji, verovatno hoće. Ne verujem. Šta za Srbe na Kosovu znači proglašenje Kosovskog ustava? Još jedan korak ka pravoj nezavisnosti Kosova. Znači još jednu brigu, još jednu nevolju, još jedno poniženje. Da li će buduća vlada prihvatiti nezavisnost Kosova? Pa neće nikad formalno, ali će kad Kosovo postane deo Evropske unije to biti na neki prećitan način prihvaćeno. Neće. Mislim da još uvek nismo tako nisko pali. Da ste vi premijer, šta biste prvo promenili? Ne bih rado bio u koži premijera. Pokušao bih da utvrdim ko zaista vlada Srbijom, ko stoji iza ubistva Zorana Đinđića, ko sastavlja srpske vlade, a vjerojatno ne bih uspeo ni u čemu toga. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Cenim njegovu strast za političkom teorijom i političkom analizom i cenim što je pokrenuo jedan časopis kakav nije postojao na srpskoj sceni. Pristojnost, posvećenost, elokvenciju. Šta mu zamerate? Što ponekad se malo ostrasti pa se izgubi, da tako kažem, neutralnost i pomalo objektivnost. Ništa lično, ali mislim da je kod većeg dela te generacije svojstveno da su u mladosti bili previše idealistični, onda su u nekoj poznijoj dobi postali suviše realistični, pragmatični, pa ponekad i oportunisti. Šta biste mu poručili?
da nastavi da gaji svoj časopis i da pokuša bude malo distanciran od političkih opcija. Da čuva zdravlje i nastavi sa radom.